okurejera hari minister bariyo munsi uri minister wa ICT na National Guidance government etireho sente biriyooni 23 eziraze kwejunusa ubwo Okuhunduuza na nokutebikozeso mu eirwariro. So nabwo cyo ntwenda kusima aba UPDF engineering brigade abo kubane bo government yaherizo omurimo ekitongole kya engineering kyamahe okwombeka eirwariro Kambuga kanole omurimo guriyo ndikugenda omeisho. Dr. Daniel Kasuha mukuru w'eirwariro agizire ngo hatwireho uburemezi nyamwingi ahirwariro na munongo kubura uburaro bw'abashaho ekinte kitwire cyumbagizo buhereza district neza kuba ne recruitinga abashahaba kandi inamba zeyongere kuzira yiyongere ntuza kuba tuyinabo kubaraza konkaza yiyongera hatiya aho kubaraza ntbatahini nabwe omushaho yaba narara hali oli kumweto mukiro noba nkoto yine kiwakora. Okurejera hari mukuru w'eirwariro nagira ngo urukweze nabakira abantu 500 abari kuzaha bitanda Kanungu cyahika aha bakaza bari kuzara abamwe no barara hansi ahabo kubura umwanya na nebitanda. So abantu nebengi konka specialist camera waza nko mu wodi yitu y'abakaza bari kuzara no shanga bitanda 224 konka bulizo banoshanga alimo abarwire nkana na 5 kice munonga na hatiya ngezaho kuranga twayongera abashaho n'imibazi byantwereza rero bari kumara kombeka bikabona kuhanguha yahanguha rikaba rifaro cyamanyisa ngo tujya kutekamo abashaho abakugu specialists tutekeme ibyoma ebyahigure birengire ururengo ruriho hatiya turebe ngo ba training na ba interns so nize kwa ryigwa ruhango rinke ryambara rake ryakabale Foreman ayirekire ngo ekitongole cyamahe echa engineers brigade kiromone kikoro bucweka ihembe okombeka eirwariro konka barumono bateganisa ubwengo utombi twine challenge y'orukuto orwenengo so enjura kwe kugwa ruterera ngenu hatashweje hamwe na challenge ndijo yo kushanga mu loko mu community yiturimu mu mwanya guturi mu district yiturimu hatarimu local materials ninga materials zo kukoresa zitari hini tukugira ngo tuzibona izire. Amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.